hayibo wey'mpisi kwashuba nakho ukushuba wey'mpisi nakho ukushuba hawu manje sesosaba manje ukuphawula lapha o-TikTok ngoba sibhizi siyasatshiswa lapha amakhomenti lapha kuthiwa nani odlovu nizolandela ngoba nami nidelela abantu ukuthi kazi baphi laba bantu wempisi lapha wemsizi esibadelelayo ngoba mina sesiyiphushela nje thina ukungcweka kokudlala ukuthi siyiphushele u-SK thina ukuthi inkunzo SK akekho umuntu esumthukayo manje abantu sebefuna ukuyona lento sebefuna ukuyona lento enhle kangaka yokuthi umuntu eyiphushele umaskandi yabo nangu nje uwelile mina uwelile uhlezi usuku nemini uwelile lapha nama ubheka ku-Facebook wakhe epage lakhe uhlezi usuku nemini uwelile Dalapha Umthandeni kodwa futhi nothibela ngapha babhizi baDalapha Umthandeni noThulisani Miyeza kodwa futhi lokho nje akuyona into mina esengaze ngithi labo bantu sesibafisela ukulimala hayi lutho asibafisela ukulimala ngoba siya understand igame ukuthi owelile bayidlalela nathi ngalana ama-startup umgodi siyayidlalela kodwa manje bese kuba khona labantu sebefuna lento kuyona manje kube ngathi manje kuyaliwa kuyabulawana hayi ngeke awu manje ngisho ukuthi sekuzobhora phela TikTok mabe singasayidlaleli kodwa hayi lokho kokudelela-ke mhlawumbe kokudelela amagama abantu kokudicelela phansi iy'thunzi zabantu lokho ku-wrong kodwa lokhu kamaskandi kokudlala nabaculi nje kokuyingcwebela njengoba nakho kukhona iPirate no-Sundowns yabo angisho ukuthi lokhu ukuthi akuthukwa abantu abangathukwa abantu nje abangekho nakwizinga lethu sengisho lokhu kwabaculi kwamaskandi nje ukuthi umuntu alapha ukuthi uyidalaphela umgodi udalapha umgodi uyayidlalela lapho kuyazi ukuthi uyayingcwekela siyayidlalela hayi kodwa lena-ke ukuthi ukuthukwa abantu bengenzeli ukuthi ukuthukwa abantu lokuthi uphose unyawo ekudleni komuntu ufake nakho imbadada uxova ukudla komuntu ngembadada lokuthi uthuka abantu abakhulu ezweni abangakwenzeli ukuthi uvele ubasukela hayi lokho ku-wrong-ke lokho kodwa sengisho lokhu nje kwethu komaskandi nowelile lokhu kuDalapha nomDalapha Umthandeni nathi ngapha siDalapha umgodi yabona nje igame lo kuyadlalwa nje kodwa manje abantu sembuka amakhomenti abalokhu babhala la ku-TikTok ukuthi manje nani khatheni nosiqiniseko nizolandela silandela senzeni manje futhi asiyeke-ke ukudlala ko-TikTok asithule singabe sisasho lutho awu